Sada ćemo pričati o jednom jednostavnom poglavlju, funkcije. Pa primjer koji želimo riješiti glasi stvori funkcije za rad s vezanom listom, ali nama ovo trenutačno ništa ne znači, želimo vidjeti točno što su to funkcije. Funkcije možemo gledati kao dijelove koda, dakle nekakve linije, koje smo smjestili negdje drugdje od onog mjesta gdje ih želimo pozvati ili od onih mjesta, više njih, i onda ih u jednom trenutku aktiviramo u glavnom kodu ili nekom dijelu koda gdje nam one trebaju i tamo ih koristimo taj kod koji smo smjestili negdje drugdje i nazvali ga funkcija. Dakle, te funkcije mogu primati neke argumente, u njih možemo ulaziti s nekakvim argumentima i one mogu vraćati vrijednosti. Vidjet ćemo za trenutak što to znači, što su argumenti i što je to vraćanje vrijednosti. Primjer funkcije koju smo koristili do sad je ona iz onog librarija CString i ona se zove strcmp, odnosno string compare, i u nju ulazimo sa, dakle napišemo strcmp, otvorimo zagrade, polje 1 zarez polje 2. To je funkcija koja prima dva argumenta. Argumenti su polje 1 i polje 2. Dakle, ti argumenti, to su biti, kao mi idemo prenijeti ta polja u tu funkciju da ona nešto napravi s njima i u odnosu na to što ona s njima napravi, ona nama vraća neku vrijednost. Negativnu, nulu ili pozitivnu. Konkretno, ako je prvi argument, odnosno polje 1, manje od polja 2, onda će ono vratiti nekakvu negativnu vrijednost, odnosno -1, a ako je veća, će vratiti pozitivnu vrijednost ako su jednaka nulu. Dakle, to je neki kod koji se nalazi u onom librariju CString i tamo je on detaljno opisan i to je komplicirano, no mi njega pozovemo sa tim strcmp i taj dio, ta riječ, tako reći strcmp, i ovo tu to biti u našem programskom kodu, prilikom izvršavanja ne bude tak nešto, nego to poprimi neku vrijednost. S obzirom na to što želimo otkriti. Dakle, to će sve postati ili negativna vrijednost ili nula ili pozitivna vrijednost, pa onda lako možemo odrediti koji je znakovni niz veći ili manji, a ne trebamo pisati cijeli taj kod koji je kompliciran. I evo, sad smo već vidjeli koju smo funkciju do sad koristili. Onda što nam treba za neku funkciju je njezino ime i što ta funkcija izvršava. Može se napraviti funkcija koja nema nikakav kod, ali sad ne trebamo razgovarati o tome. U biti, nama to, pogotovo sada za ove vježbe, neće trebati funkcija koja nema nikakav kod. Tako da, dvije stvari su obavezne, neko ime i što ta funkcija izvršava. Ove dvije stvari su isto potrebne, ali ne u takvom kontekstu. Dakle, koje podatke iz dijela programa iz kojeg se poziva funkcija koristi, to su argumenti. Argumenti nisu nužni, mi možemo imati funkciju bez argumenata i također kakvu vrstu rezultata funkcija vraća, ona će uvijek vratiti nešto, ali ovo je u smislu treba li on uvijek vratiti neku brojčanu vrijednost? Ili općenito bilo kakvu vrijednost, konkretno na neki dio programa gdje smo je pozvali, ne treba. Dobro. E sad, deklaracija funkcije izgleda ovako. Tip koji se vraća, naziv, otvorimo zagradu, napišemo tip argumenta, argument. I tako, tip argumenta, argument, tip argumenta, argument. Koliko god argumenta želimo imati u nekoj funkciji, zatvorimo zagradu i viti časte. Evo odmah primjer funkcije koju stalno koristimo, a to je funkcija int main. Int main. Main je funkcija koja vraća vrijednost tipa integer, dakle cijelobrojnu vrijednost. Je to pitanje kakva sad crna funkcija int main, pa to je moj program. Nije, to je tvoj program, ali taj program pokreće, odnosno tu funkciju poziva operativni sustav kada se pokreće program i dakle, poziva tu funkciju main, ta funkcija može imati neke argumente, ali o tome sad ne želimo razgovarati. Dakle, mi za sad niti ćemo raditi na ovom kolegiju, nikakve argumente u toj funkciji, ali ona svakako vraća ovu integer vrijednost. A onaj return nula koji stavljamo, koji u biti nije nužan, ali ga lijepo dođe staviti, on nama, kad mi stavimo return nula, onda to operativnom sustavu znači da je sve prošlo u redu. Dakle, ta nula označava sve ok. Da je to neka pozitivna vrijednost, onda to operativnom sustavu nešto znači. Nama, kao studentu kolegija programiranje 1 ništa to ne znači, ali operativni sustav drugačije barata. Ako je negativna vrijednost, return nešto negativno, onda to znači da je nešto ozbiljno pošlo po krivu, ali sad nas to ne zanima. Ono što hoću reći, ova funkcija daje povratnu informaciju operativnom sustavu kako je prošao taj kod koji ona izvršava, a taj kod koji ona izvršava je upravo naš kod koji čini naš program. Ovdje je neka testna funkcija koja se tako i zove test. Tu piše tip koji se vraća, pa šta je void, kakav je to tip, mi znamo integer, bool, char, kakav je to tip void. Void, u biti, on označava da se ništa ne vraća, ta funkcija odrađuje neki svoj dio koda, ali ne vraća nikakvu vrijednost, dakle ona nešto napravi, ali nam nije bitna. Tako da sad to treba zapamtiti da void znači da ne vraća vrijednost.
ovdje je primjer kako možemo koristiti funkciju. Jako glup primjer, ali primjer. Dakle, krenimo odavde. Int main, int n. Cin n i sad smo unijeli u taj n neku vrijednost. Recimo 3. I ovdje kažemo if manji od 5 taj n, recimo 3, onda taj broj je manji od 5, to se ispisuje. I sada smo napravili funkciju koja će nam reći, koja daje povratnu informaciju da li je argument s kojim u nju ulazimo veći od 5 ili veći ili jednak od 5 ili manji od 5. Ako ja kažem if manji od 5 i tu n iznosi 3, pa tu bude 3, onda odlazim u tu funkciju gore i sad tu kaže bool manji od 5. Sad tu pitanje, počekaj, zašto ja sad tu na ovaj slajd stavio prvo tu funkciju pa onda int main, ako prvo pričam o ovom, zašto nisam prvo int main stavio pa funkciju, logično da idem kronološki po kodu, pa zato jer funkcija, deklarirati funkciju uvijek moramo prije dijela koda gdje ju pozivamo. Dakle, ovaj tu dio, bool manji od 5 int argument, to mora biti prije onog dijela gdje se ta funkcija u kodu poziva. Zato to ide gore. I sada kad tu kaže manje od 5n, onda to je funkcija tipa bool, ona vraća ili 0 ili 1. Manje od 5 int argument. Vidimo taj n s kojim smo ušli u nju, taj argument s kojim smo ušli u nju, on je tipa integer. To znači da u toj funkciji argument mora biti tipa integer. Ništa drugo. A ovaj naziv tog argumenta s kojim smo ušli, on može biti n, a može biti bilo što drugo. Ovdje sam ja nazvao argument, može biti z. Ok? Da, sasvim sve jedno. Ali svakako mora biti isti tip integer. I sada ako smo u toj funkciji, ona kaže ako je argument manji od 5, vrati 1, inače vrati 0. I sad ako je 3 manji od 5, a je, ok, vrati 1. Ovdje će biti if 1, a to je true, zato jer sve osim 0 je true. Cout, taj broj je manji od 5. Da nije manji od 5, da je veći ili jednak, onda bi reklo return 0, ovdje je bilo if 0, ništa, neće, ako if 0, ne gledam kaj se događa, jel? I dobro, tako dakle funkcionira. Ovo se može još skratiti, mislim, onda maksimum apsurda je, znači samo da kažemo if manji od 5n, a ta manji od 5 funkcija je return argument manji od 5. Ovo isto funkcionira, znači vrati ono što ovo tu, ako je argument manji od 5, ovo će iznositi 1, ako je argument veći ili jednak od 5, ovo će iznositi 0. Što sad, tu nema smisla zato što da smo napisali samo if argument manji od 5, to bi jednako radilo bez cijele deklaracije funkcije, ali ovo je pokazni primjer. A imat ćemo mi malo težih primjera s funkcijama, tako da nije problem. Postoji nešto što je kao defaultni argument, tako možemo to reći. Dakle, možemo postaviti neke argumente da se automatski pretpostavi njihova vrijednost ako nije unesena, ako nismo ušli u funkciju s tom vrijednosti. Ima raznih dijelova koda u kojima različito želimo ulaziti u funkcije, pa može se dogoditi da ne želimo ući s nekim argumentom, pa želimo da se on automatski pretpostavi. Evo, dakle, ova funkcija koja automatski vraća 1 ako je prvi broj veći od drugoga, osim ako je posebno naglašeno koju vrijednost da vraća. Evo, to je ta funkcija int a, int b i int c jednako 1. Što sad znači to int c jednako 1? Evo, ako je ova funkcija, njezin kod je cijeli ovaj tu, ako je a veći od b, vrati c. A ovdje imamo primjer, ovdje kaže cout funkcija 4.3. A budući da tu nismo stavili treći argument, ovaj c, ovo pretpostavlja da smo mi ušli u tu funkciju sa 4.3.1. A on kaže ako je a veći od b, a 4 je veći od 3, vrati c. Budući da s c nismo ni ušli, pa se pretpostavlja njegova vrijednost 1, ovdje se ispisalo 1. Evo drugi primjer te funkcije, cout funkcija 4.3.2, ako je 4 veći od 3, je, onda vrati, a sad smo tu definirali da želimo da c, znači ušli smo u tu funkciju sa argumentom c jednako 2. Evo, sad više c nije jednako 1, on je jednako 1 samo ako nismo ništa definirali kao taj treći argument. Budući da smo ovdje rekli 2, ono kaže return c, a nama je c s kojim smo ušli 2. Sad postoje dva načina na koje argumente možemo prenositi u neku funkciju. Može biti po vrijednosti ili po referenciji. Pogledajmo prvo po vrijednosti kako smo radili do sada. Po vrijednosti prenosimo vrijednost, odnosno tako možemo prenijeti razne lokalne varijable, evo tako smo do sad radili. Znači do sad sam pokazivao prenošenje po vrijednosti. Dakle, ovo kad napišem neka funkcija int a, taj a sam prenio po vrijednosti. Tako se stvara nova lokalna varijabla unutar funkcije. Ima razlog zašto je unutar u caps locku pisan, zato što nakon što je ta funkcija završena, sve što se u njoj bilo, svaka varijabla koja se u njoj deklarirala, dakle uključujući te argumente prenesene po vrijednosti, kad se izađe iz te funkcije, nestaje, briše se. Dakle, ne možemo se opet vratiti u funkciju i reći, a što je prošli put bilo to? To moramo na drugačiji način raditi.
Ali, recimo ako želim ući u neku funkciju sa adresom zaglavlja vezane liste, ovo nam neće funkcionirati da kažemo int func vezana lista, jer lista nam je adresa. Ako radimo po onome, kako smo u prošlim demonstraturama pokazali, dakle da je vezana, bila rezultat onog type def l zvjezdica vezana, pa je vezana lista, u biti lista je adresa na adresu sloga tipa l. Dakle, to smo radili prošli put kako se vezana lista definira. Ovo nam neće funkcionirati. Zaglavlje vezana lista, odnosno adresu, ne možemo prenijeti po vrijednosti jer je to adresa. Eto, onda moramo po referenciji prenijeti tako nešto. Dakle, int func vezana ampersand, to smo pričali u onom dodatnom trećem dijelu za pokazivače, lista. Dakle, prenosi se adresa od zaglavlja vezane liste. Tako recimo možemo neku funkciju ući sa zaganjem vezane liste i onda možemo naravno raditi s tom vezanom listom kao i bilo gdje drugdje u programu kada tak prenesemo. E sad, ovdje je naravno problem tome što sve što se odvija nad adresama, se odvija nad adresama tih, dakle, varijabli, slogova, svega. Pa, ako nešto napravimo u funkciji da se izbriše, to će se izbrisati zauvijek u cijelom programu. Tako da kad po referenciji nešto prenosimo, mi utječemo na točno to što smo prenijeli po referenciji, jer radimo s tom adresom. A ako nešto prenosimo po vrijednosti, onda stvorimo novu lokalnu varijablu koja preuzima vrijednost onu s kojom smo ušli u tu funkciju, pa s tim radimo što god želimo jer to neće utjecati na pravu vrijednost. Evo, ovo ću dodatno pojasniti pomoću laptopa. Dakle, ovo je taj naš kod. Idemo malo promijeniti ovo. Ne želimo da ovo bude funkcija manje od 5 koja vraća bool, nego da vraća integer i da se zove promijeni vrijednost na adresi. Okay. I sada ćemo napraviti to da ovaj n se u ovoj funkciji promijeni, svoju vrijednost promijeni u ovoj funkciji, tako da ga ne prenesemo po vrijednosti, već po referenciji, dakle da njegovu adresu unesemo unutra. Ovo nam neće trebati, i ovo nam neće trebati, a tu ćemo napraviti promijeni to sa n, dakle učit ćemo unutra sa n i na kraju ćemo cout opet n, tako da ćemo dva put, evo, sad imamo dakle int main, unosimo n u int mainu, ispisujemo n, napravimo funkciju za promijeniti vrijednost od n i opet ispisujemo n. Evo, napravit ću još n line tako da se čisto vidi šta se tu događa jer će biti sve zbitno onda. Ako po referenciji idemo, imamo dva načina. Prvi način je da napravimo ovaj int argument da bude pokazivač i onda će on sadržavati adresu, ali onda moramo i ovaj n prebaciti pomoću ovog ampersanda njegovu adresu. Što se sad događa? Sad pomoću ovog ampersanda uzimamo adresu od n i ovaj pokazivač ulazimo s tom adresom, tako da taj argument koji je pokazivač poprimi tu adresu i sad ćemo napisati argument jednako, 5, recimo, jel? Ovdje ne trebamo čak ništa vratiti, mislio sam vratiti, ali u biti ćemo to drugačije pokazati. Evo, sad taj argument jednako 5 i sad ta adresa, znači sadržaj te adrese postaje 5. Sad kad to pokrenem, evo napišem, ne znam, bilo šta, 12. Ok, on je prvo nama ispisao ovdje, evo ovako ću napraviti. Dakle, on je prvo ispisao cout n, 12, jel? Što sam ja unio, evo ovo je moje 12, ovo je on ispisao 12 i sad je ušao ovdje u funkciju promijeni vrijednost na adresi, na adresu je promijenio u 5 i sada je cout n 5. Da nisam napravio, da sam po vrijednosti prenio taj argument, ništa ne bi promijenilo, naravno, jer čim bi izašao iz funkcije, odmah bi se izgubila ta lokalna varijabla koji bi tad bila taj integer argument. Postoji drugi način, a to je da prenesemo ovdje n, a ovdje kažemo int ampersand argument jednako 5, tako isto tako biti po referenciji prenosimo taj argument. I ako sad upišemo opet, 14, on je ispisao 14.5. Sad ću vam pokazati još jednu stvar koju nisam stavio u prezentaciju, a mislim da je dobro za znat. A to je da ću napraviti ovako dvije funkcije, promijenit ću im naziv tipa u func, čisto da nije toliko dugačak. To da je dolje moram napraviti. I sada mogu biti više funkcija koje imaju isti naziv. Pa onda kako ćemo znati u koji ulazimo? Po argumentima. Po argumentima ćemo znati. Tako da ćemo u jednu ući tako da je ovaj argument pokazivač i pretvorit ćemo ga u 5, a u drugu ćemo ući tako da je taj argument ima ovaj ampersand ispred sebe, kao znači,
da uzima adresu od ovog argumenta vrijednosti ove s kojom ulazimo i promijeni vrijednost tipa u, ne znam, 10. Dakle, 5 će nam biti za mijenjanje preko pokazivača, 10 pomoću ovog ampersenda i sada ćemo morati drugačije taj funkt pozvati. Evo, pozvat ćemo ga ovako. Dakle, jednom ćemo ga pozvati sa ampersendom i onda će on to biti ovaj funkt sa zvijezdicom. Okay? I taj prvo će ispisati 5, a tek onda će ispisati 10. Ima još jedna fora koju bih volio pokazati, a to je da mi ne treba napraviti cout n, nego možemo napraviti da ovaj vrati, recimo, return argument. Dakle, ovaj će vratiti, ova funkcija će biti tipa integer i vratit će sadržaj adrese, odnosno sadržaj za pokazivača argument, tel adrese koji sadrži argument, a ovaj drugi će jednostavno vratiti, argument. I napravit ćemo tu dolje ne onda cout n, nego cout ovo, cout ovaj funk. A mogu usput naravno i napraviti još cout n i cout n. Endline isto mi fali tu, dobro. Sad vidim kako će to raditi. Aha, tu sam ostavio void, dobro, integer naravno. E sad ako tu napišem recimo 13, sad je vratio 13, dva put sam ušao u ovaj 5 i 2, aha da, naravno, jedno mi je ispisao, nisam stavio endline. Dobro, logično, znači ako tu stavim endline i tu stavim još endline i sada ispišem to, dakle upišem recimo broj, ne znam, 42, naravno, da ispiše dakle ovaj običan prvi cout n, endline i ovaj 42. Ovaj drugi ispisuje ova funkcija 5 i sam n je postao 5. Ova druga funkcija vraća 10 i sam n je postao 10. I tako možemo, naučili smo dvije stvari, pa da? 3 stvari, koliko toga. Znači prvo, kako po referenciji možemo prenositi vrijednost nekakve ovakve varijable. Drugo smo naučili da po dvije funkcije mogu čak imati više mogu imati isti naziv, samo ih onda razlikuju argumenti s kojima u njih ulazimo. Okay? I treće smo naučili da možemo recimo ovako ispisati čak ono što funkcija vraća. Odnosno to što funkcija vraća, to doslovno ovo tu, znači taj pozivanje funkcije postane to što ona vraća ako nešto vraća. Eto, vraćamo se na prezentaciju. Tako smo objasnili po referenciji po vrijednosti. Zašto koristiti funkcije općenito sad? Možda ti se čini čudno šta sad, zašto bi koristio funkcije kada mogu sve lijepo pisati neki blokove koja. Pa da, višekratnost. Dakle, više puta možemo iskoristiti istu funkciju u nekim raznim okolnostima. Tipa da imamo program koji se bavi sortiranjem nekih polja, više puta možemo s nekim različitim poljem ući u istu funkciju i na isti način ga sortirati, umjesto da stalno pišemo algoritam za sortiranje. Pod B, jednostavnost. Dakle, možemo neki komplicirani dio koda staviti u funkciju i osloboditi, doslovno estetski osloboditi dio glavnog koda, tako da u glavnom kodu samo pozovemo funkciju da se nešto dogodi, a dalje se to negdje odvija i kad želimo uređivati tu funkciju ne trebamo kopati po glavnom kodu programa ili tom kodu koji poziva tu funkciju, nego direktno idemo u funkciju pogledati gdje je problem i popraviti. I naravno pod C promjenjivost, to je da možemo ubacivati različite argumente i dobivati naravno različite povratne informacije, različite vrijednosti se mogu vraćati. Naš primjer kaže stvori funkcije za rad s vezanom listom. Void stvori zaglavlje, vezana lista, bool stvori zaglavlje, dakle ovaj void stvori zaglavlje će stvarati zaglavlje. Ovo je bool, ovo je jedini bool od svih ovih. Zašto je to bool? Zaglavlje je stvoreno, to će vam vraćati ili true ili false, ili nulu ili 1, postoji li zaglavlje. Zašto nam je to bilo bitno? Pa ako postoji zaglavlje, sigurno ne želimo da korisnik opet želi stvoriti zaglavlje. Ako postoji zaglavlje, sigurno ne želimo da se ova funkcija odradi, novi element. Jer ako odradimo funkciju novi element, a zaglavlje se nije stvorilo, imat ćemo veliki problem, jel? Jer nismo alocirali prostor uopće za zaglavlje, kako ćemo novi element nadovezivati na to. Ispis svih, to će ispisivati sve elemente, izbriši vezanu, će izbrisati cijelu vezanu koristeći onaj operator delete. Prije što riješimo zadatak, želim još samo ovo reći jer će nam biti bitno za zadatak. Pogledajmo ovdje prvo. Kaže matematičke funkcije, f od x jednako g od x kroz 2 i g od x jednako f od x kroz 3. Dakle, ove dvije funkcije međusobno se pozivaju. Sad mi to možemo pogledati i reći, ok, to se da nekak napraviti, ali kako? Rekao sam da onaj dio kada deklariramo funkciju bool,
pa naziv funkcije, pa to mora uvijek ići prije onog dijela gdje se ta funkcija uistinu i poziva. Ali budući da se ove dvije funkcije međusobno pozivaju, ne možemo napraviti da jedna ide iznad druge, jel? Tu dolazi do značaja ove razlike deklaracije i definicije funkcije. Deklaracija funkcija je to kad označimo tip, ime i argumente. Evo ja sam to označio tip, double, g, int od x i točka zarez, kao da je to jedna linija koda. I tu sam ja deklarirao tu funkciju. A definicija funkcije dolazi ovdje. Dakle, ovo su definicije tih funkcija. I definicija cijele funkcije f, dakle sa jednom deklaracijom tu, i definicija funkcije g. Dakle, sad naravno funkcija f je return g x kroz 2, a funkcija g je return f x kroz 3. A ova tu je dakle deklarirana tako da funkcija f poziva g ovdje, a ova tu zapravo svoj sadržaj ima ovdje. I tako možemo dakle smjestiti deklaraciju funkcije iznad definicije neke funkcije koje se dvije međusobno pozivaju takve funkcije. Idemo sad riješiti taj zadatak i vidjeti kako se to uistinu radi s tim funkcijama, nije teško. Da bih si olakšao posao, već sam pripremio podlogu za rješavanje zadatka, to je jedna do while petlja, koja se izvodi dokle god tu korisnik nije unio x. Ona ispisuje jedan meni sa 4 opcije, stvori zaglavlje, unesi novi element, ispis svih elemenata, izbriši vezanu, odnosno svaka opcija će odgovarati jednoj od naših funkcija. Prvo moramo stvoriti element vezane liste, da bismo mogli stvoriti zaglavlje te vezane liste, dakle broj, element, sljedeći, i se napraviti type def element, vezana lista jednako null. Ok, sada smo rekli da će lista biti pokazivač na zaglavlje, a odmah smo rekli da je to null. Ali ta lista će nama, znači zaglavlje ćemo napraviti tako da se ostali elementi nadovezuju na njega. Okay? Znači lista kao zaglavlje samo pokazuje na prvi element, a to je isto imaće alociran prostor. Ali sad smo to rekli null, tako da znamo napraviti ovu funkciju koja govori je li zaglavlje stvoreno i što više da ne znamo napraviti funkciju stvori zaglavlje. Ovo je sad naravno vezano uz ovaj zadatak. Vjerojatno gotovo sigurno neće biti zadatak koji ovako nešto podrazumijeva, ali evo malo pričamo i o logici. Sad radim malo kompliciraniji zadatak pa da ne radim uvijek nešto prejednostavno. Stoga jednostavniji primjere smo vidjeli u prezentaciji. Ok, idemo onda napraviti funkciju za stvori zaglavlje. Ona će reći, evo, tu smo u nju ćemo ući sa adresom zaglavlje i onda ćemo napraviti new element. Dvije stvari tu trebamo napraviti. Prva stvar, ovo sve treba ići iznad toga, logično, zato što ne možemo ovdje napraviti new element ako se element nalazi ispod i naravno ne možemo nadovezivati na ovu vezanu ako ta vezana ovdje. Ok, drugi problem je taj što ako stvorimo zaglavlje koje je već stvoreno imat ćemo problem. Pa onda tu moramo reći if zaglavlje stvoreno. Tu imamo funkciju ovdje. Dakle, mi moramo provjeriti je li zaglavlje stvoreno i tek onda možemo stvoriti zaglavlje. To će naravno biti dva koraka. Prvi korak je alociranje prostora, drugi korak je reći da lista pokazuje na null. Ok. Sad, rekli smo da funkcija mora biti deklarirana iznad ove funkcije, ali opet u opisu zadatka kronološke funkcije su poredane tako da ova zaglavlje stvoreno ide ispod ove, a to sam napravio zato da ponovimo ono što smo rekli u onom dijelu prezentacije kad sam imao laptop, a to je da se funkcija, u onom dijelu prezentacije zadnjem, na zadnjem slajdu, a to je da funkciju možemo deklarirati i tako da joj napišemo samo ovaj tu glavni dio, znači koji tip vraća, kako se zove i njezine argumente, a ovdje možemo u biti napisati njezin kod. Tako da sad to malo ponavljamo. Ova je tu zaglavlje stvoreno, sad je pitanje kako možemo otkriti da li je zaglavlje stvoreno. Vrlo jednostavno, ako sam rekao da zaglavlje, uzet ću ovo i stavit ću to u int main da mi se tu nalazi, da mi je lakše to vidjeti. Ako smo rekli da je zaglavlje na početku ovog programa jednako null, znači adresa na element zaglavlja iznosi null, znači zaglavlja nema. Pa onda je dovoljno da ova bool funkcija koja je ovdje vrati adresu zaglavlja. Sad ona će vratiti ova lista, ako nema zaglavlja, ona će vratiti null, odnosno nulu, odnosno false. Dakle, i onda ćemo znati ako ovo vrati false, odnosno ako je lista jednako null, onda zaglavlje nije stvoreno. Ako vrati true, odnosno ne vrati false, onda je zaglavlje stvoreno. I sada tu znamo if zaglavlje, odnosno ako zaglavlje nije stvoreno, ako idemo stvarati zaglavlje, ono ne smije biti stvoreno.
Mala greška, dobro, tu ima dosta koda. Dakle, ako je zaglavlje nije stvoreno, onda ga stvori. Kao što sam rekao, dosta koda, u smislu da moram pričati i tipkat, što nije najjednostavnija stvar na svijetu. Sad novi element ćemo napraviti tako da naravno prvo provjeravamo if zaglavlje stvoreno. Moramo provjeriti sad ovaj put da li je zaglavlje stvoreno. Ako je stvoreno, onda možemo dodati novi element. Tu imamo 3 argumenta. Prvi argument je naša lista. Drugi argument je neki element koji se ovdje podrazumijeva da je već alociran, jer prosljeđujemo njegov pokazivač novi. I treći argument je bool, znači true ili false, da li dodajemo element na kraj ili na početak. Prvo ćemo početi raditi logički od ovog argumenta, znači ako if na kraj, ako dodajemo na kraj element, onda ćemo morati napraviti ovako, vezana pom jednako lista. Ovdje ćemo spremiti adresu našeg zaglavlja u nekakvu pomoćnu varijablu. Onda ide while pom sljedeći. Tako da dokle god postoji dokle god sljedeći element nije null, dakle sada će nam pom nakon ove petlje iznositi adresu zadnjeg elementa u vezanoj listi. Sad taj zadnji element, u biti lista, će sad pokazivati na ono što je pokazivao taj pom sljedeći, a pom sljedeći će sad pokazivati na lista. Na lista, Isuse Bože, šta radim? Novi, ne razmišljam, isprike, malo sam umoran. Dakle, idemo sad iz početka sve proći jer da ne bi ispalo da nisam dobro objasnio. Mislim, možda nisam dobro objasnio, svejedno. Ako dodajemo element na kraj, onda nam treba neki pomoćni, kao što nam uvijek treba kad iteriramo po listi, a ne želimo izgubiti adresu zaglavlja, neki pomoćni pokazivač. Njega stavljamo adresu zaglavlja i sada njime idemo, dakle on sad pokazuje na ono što je zaglavlje pokazivalo, pa ono što je pokazivalo to što je zaglavlje pokazivalo i tako dalje. On sad postaje, on znači ide kroz listu, to smo prošli put objašnjavali, nema sad potrebe to toliko rezimirati. I kada sada, nakon ove tu petlje, on iznosi adresu zadnjeg elementa u listi, odnosno onog elementa koji pokazuje na null, jer je to uvjet da se ponavlja sve dok pom ne pokazuje na null. Onda kažemo da ovaj novi element koji se očekuje da smo alocirali tamo gdje ćemo pozivati tu funkciju, koju moramo alocirati prije poziva funkcije, što ćemo napraviti kad napišem sve funkcije, onda se očekuje da taj novi, kao na svog sljedećeg, pokazuje ono što je pom pokazivao na svog sljedećeg, konkretno null, a pom sljedeći pokazuje na novi. Ovdje bi se svakako moglo pisati i ovo isto. Dakle, isto je, ali meni se ovako više sviđa, zato je ću naravno lijeno kopirati taj kod za ovdje. Dakle, ako dodajemo na početak vezane liste neki element, onda novi kao sljedeći pokazuje ono što je pokazivalo zaglavlje na svoj sljedeći, znači zaglavlje je pokazivalo na prvi element, pa će sad novi pokazivati na bivši prvi, a zaglavlje će pokazivati kao na novi prvi, novi. Okay. Ako to nije jasno, onda treba to još vježbati. I to je dodan element u vezanu listu. Ispis svih elemenata iz vezane liste. Imamo ovdje funkcijicu. Opet radimo istu šemu da pogledamo zaglavlje stvoreno. Nećemo ispisivati element ako zaglavlje nije stvoreno. I ako je stvoreno, onda idemo tako da napravimo opet vezana pom jednako lista, jer idemo iterirati po listi. While pom sljedeći. U biti ista petlja kao i ova kod dodavanja na kraj liste. Dakle, dok je pom sljedeći, ispiši pom broj, dakle tu vrijednost koju sadrži taj element, i tu ću staviti ovak nekakav razmak da se to sve lijepo ispiše. I naravno pom postaje pom sljedeći. Ok. Na kraju toga ću staviti jedan end line čisto da mi se ne miješa ispis dolje i mogu napisati recimo, evo da bude još malo jasnije, mogu napisati recimo null, jer će nakon toga, dakle kad se ispišu svi brojevi, kad ova petlja stane, u biti ona će stati na nullu, tako da ćemo sad točno vidjeti gdje je taj null, gdje se taj null nalazi u toj vezanoj listi. Evo, sad smo to tako napravili, to je sad ispis svih gotov i izbriši vezanu listu. Opet ćemo pogledati if zaglavlje stvoreno. Ovo se ne treba ništa naštrebavati, jel? Znači ovo je čista logika, ovakav zadatak je bilo kakav drugi, tako da ne bi ispalo ovo što sad stalno ponavljam.
da je to nešto bitno. Jel? Dakle, to je takav princip kako se to radi. Ako je zaglavlje stvoreno, a misli se na tu listu, te liste, onda ćemo napraviti ovako. Vezana pom jednako lista i to ćemo u biti napraviti tako da stavim sljedeće. Napravit ćemo to da dokle god ovaj lista nije null, onda možemo napraviti, pohranit ćemo adresu na koju pokazuje lista u nekakav pom. Reći ćemo da lista pokazuje na ono da lista postane ono na što pokazuje i izbrisat ćemo pom. Tako ćemo izbrisati sve elemente u vezanoj listi. Ovo tu u biti nije potrebno ovdje, jer ovo je onako samo vraća da li lista postoji. A ova ideja dok je lista, ako je lista null neće se ni pokrenut, ali nek bude ovako, malo štreberski, jel zašto ne. U redu. Samo da vidim za svaki slučaj da provjerim, dakle dokle god lista nije null, ponavljaj ovo. Ok. Kada lista postane null, onda smo sve riješili, jer kad je postala null, znači da smo izbrisali adresu, odnosno sadržaj zadnje adrese u vezanoj listi. Ok, idemo sad te funkcije, glavni dio ove cijele lekcije, utilizirati, napraviti da funkcioniraju. Prvo, kaže stvori zaglavlje, to već imamo funkciju stvori zaglavlje u koju unosimo lista. I to je to je gotovo, stvori zaglavlje, break. Unesi novi element, novi element se zove ta funkcija, tako je, novi element. Sad tu imamo prvi argument lista, drugi argument novi i treći argument na kraj, bool. Vi ne vidite, meni se, zapravo ne prikazuje se ovdje, prikazuje se dolje ovi. U redu je, vidjeli ste argumente u ovom žutom oblačiću, nadam se. Dakle, lista, ok, ona nam se ovdje nalazi tako da tu nema neke velike mudrosti, to je tako. Novi element je onaj element koji želimo tu napraviti, pa ćemo pisati element novi jednako new element. Možemo staviti tu cout unesi vrijednost, idemo cin novi broj. Tako smo sada unijeli vrijednost u taj novo alocirani element i na kraj nam isto treba jedan bool na kraj koji određuje hoćemo li unositi, ako ćemo napraviti 0 na početak, 1 na kraj. Tako da se zna gdje hoćemo unositi. Može ovako ići. Sad tu ide cin na kraj, sad unosimo taj bool, ako tu unesemo nulu, znači da element dodajemo na početak. A ako unesemo bilo što drugo, znači da element unosimo na kraj vezane liste. I sada možemo, dakle, novi element, u njega unosimo adresu zaglavlja, adresu novog elementa i bool na kraj, znači na kraj ili ne na kraj. Tako smo to riješili. Treći kaže ispis svih elemenata, to imamo ispis svih funkciju već napravljenu, lista. I četvrto kaže izbriši vezanu, lista. Evo da vidim samo kako to funkcionira. Mislim da bi to trebalo tako mislim malo sam umoran iskreno, tako da nadam se da mi niko neće zamjeriti tako nešto. Prvo moramo probat ću unijeti elementa da nisam stvorio. Ovdje je zapravo stara jedan problem, mislim bilo mi je to i prije jasno, ali problem je taj što ovdje alociramo novi element, a nismo sigurni da li postoji zaglavlje. Pa možemo naravno napraviti ovo if postoji, bože dragi, if postoji, nekak smo nazvali to, zaglavlje stvoreno, to je to, if zaglavlje stvoreno lista, onda ide sve ovo, pa da to kao se može raditi. Evo, sada smo osigurali da se ne može program pokrenuti dok nismo osigurali da je, da ne može se ubaciti novi element dok nismo osigurali da je zaglavlje stvoreno. Makar to nije toliko nužno, ali problem je realno na praktičnoj razini to što alociramo novi element bez da smo osigurali da je zaglavlje stvoreno. Tako ako već radimo skroz štreberski, nek bude skroz štreberski. Samo će se onda duplo provjeravati, evo to isto nema smisla, ajmo biti štreberi skroz, pa ćemo onda maknuti ovdje provjeru budući da sam dodao na kraj. Sada ajmo taj zadatak pokrenuti kad smo ga malo doradili, jel?
Stvori zaglavlje, prvo ću sad unijeti novi element, ne da mi ništa napraviti. Unesi, što se tu događa, tako je, unesi novi element, evo sad sam stvorio zaglavlje, ovdje sam utipkao 1, stvorio sam zaglavlje, sad ćemo unijeti novi element, unesi vrijednost recimo 3 na početak. I sad bi to trebalo biti 2, 3, 4, da idemo ispis svih elemenata, ispisao sam slučajno ovaj, znači 2, 3, null, ajmo odmah idem to popraviti. Dakle, nije mi ispisao zadnji element, ali mi je ispisao prvi. Dar, logična je greška, evo ispričavam se svima koji trpe ovaj video. Ispis svih, ovdje kažem pom sljedeći, a u biti mi ovdje treba postati ovako. Zato što smo rekli da je lista pokazivač na prvi element, pa ne možemo ako ispisujemo elemente staviti da ispisujemo njezin sadržaj, zato je bio ispisan ono smeće neko 1.3.1 šta god je bilo pisalo. Nego trebamo staviti da je ono lista sljedeći, ali također onda smo morali maknuti ovaj višak koji je tu bio, znači dokle god je pom sljedeći, nego dokle god pom nije null. A onda kad pom postane null, logično će se ispisati null, evo isprike na toj pogrešci, ali evo sad ste vidjeli kako se pogreška može ispraviti isto. Sad pravi, dakle, stvori zaglavlje, unesi novi element 3 na početak, unesi novi element 4, evo sad će biti 4, 3, unesi novi element 2 na kraj i unesi novi element 1 na kraj, sad će pisati 4, 3, 2, 1, nadam se, evo 4, 3, 2, 1, null se tu nalazi, znači on je tu došao i tu mu je kraj. Izbriši vezano, evo sad kad kažem ispis ništa se ne događa, unesi novi element ništa se ne događa jer je lista jednako null, pa opet moram stvoriti zaglavlje da bi nešto radio i tako. Eto, taj program radi i program je završen. Eto, zadatak je završen, nadam se da nije bilo toliko komplicirano i sretno sa funkcijama.